naru unemployed gamen nako contingency pion gosin jin gosamom Getu lama tu yo ya mu pama Gepong lama pop yo ya mu pama Menyu mosua burko golang ya Menambungku Getu lama tu yo ya mu pama Gepong lama pop yo ya mu pama Menyu mosua burko golang ya Menambungku dolu ya mengo boilak samlang tola agar kakumaba ita nagar hina ai alu galuk tergolula yekna dolu ya mengo bolodar samdar tola agar kakumaba nahalagan hina ai alu galuk tergolula yekna Mga mogangango, pori potagonan yoba risendo kube Kese kotong ami kama o kama pol piun loke Ren piem jikuma emla mupa mupayom Tolu dut kumana emla besa musage Tolu tolu tanye kumut kutayom Nyu yu gol anyi pingo pori nama mupa kutayom Tolu duke kama emla awe muske Getu la mutu yo ya mupama Gepong la mupop yo ya mupama Menyu mosue murko golang Murko golang ya Minambungku Nim ladesin moke adaku Au bedesin moke adaku Nim ladesin moke adaku Anne apne hoddesin adaku Mok angom Tolu temegana duge Mok angom Tolu tehagala duge Oh Ita nagar hina Ayam sin hola kuma bayena Unemployed nam higitan mesin tanyu Yen mesin yen yu runa life go Niya kayong menjili limanam Designation go BM bitekan tekitla Agera nakama nam hi frustration go Aje narum yek losin yelu kuma Yo bola itu kuko yom bay ya baduna ngemla Niyak sinna henru tola sin takadang na Meloja menj toba melasin Tati la tayar bang na Tolungat numsin imurdu BM empil piesti molasin nokri kama nam ijajima Nitgate nyung go diploma ikela Jay go murkolo regela Scorpio go lon balagela Donu yo sakuyom nigom ama kumrege Nima ogate asen yakma BMA BSc MSc BTech MTech empil piesti molakusin Nokri kama yom ijat kama Getu la mutu yo ya mupama Gepong la mupop yo ya mupama Menyu mosue murko golang ya Menambungku Murko golang ya Menambungku ke Unemployed malain lagi manda kamana Naru lagi na murkuam पसंद किसको नहीं है अचार तो आलो के वासियों आपके लिए खुशखबर लाया हूँ रसा इंटरप्राइज गौर हिल आलो वेस्ट सिंह डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश जहाँ आपको मिलेंगे आपका पसंदीदा होममेड अचार चिल्ली गार्लिक जिंजर बेम्बूसूट इत्यादि। आप बताइए आपको कौन सा पसंद है। दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए और अपना पसंदीदा अचार घर बैठे बैठे ऑर्डर कीजिए और आप हमें विजिट कर सकते हैं रसा इंटरप्राइज गौर हिल आलो वेस्ट सिंह डिस्ट्रिक्ट।